Akasvani Imphal Ketrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahan padamaru eba pau Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi miyop minay haibas na leba asibu marufang na manghalli masitsingna na pamipum kudimang na masigi mirol galuna na honaminagadabani ngayaki mamangda Akasvani gi thongda sandoki ba mahaki man ki batharom da Pradhan Mantri na singtan ngai oiba thabak tawba Manipur macha anigi mingsu palakhi Lebasna jati ki mapa Mahatma Gandhi lekhi dabagi humbuda mari shuba kumpon numita ngasi mahagi mapam da ikai komna bu utli amasung Rashtrapati Ramnath Kovind na sawa anima ki apunba mifam da wangang bagaluna na sangsaki budget mifam hayeng dagi hauragani Lebas the Omicron variant lakpadagi COVID-19 ki anoba case hengalagli basi yenglaga aikoi pumnamakna 16C vaccine kapa yarba miyosingna atuba matamda vaccine asigi dose na kaptokpiyu amasung atopa miyosing busu vaccine kapa da mateng pangbiyu lasit asiti gangtong nova face mask upiyu futtaruki social distancing tambiyu maimit amadi kutsa sengna hamdokpiyu COVID-19 ga mari leneba e-pawsing damak national helpline number singna 011239788046 amasung 1075 da aduga Manipur gi helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 da phone tawbiyu Hauzik mapung oiba pau Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi miyot minay haibasina leba asibu marupang na manghalli maram aduna masitingna na bamipung kudimangna ngasigi mirol singalona na honaminagadabani Akasvani gi thongda hauzik ngihaki mamangda sandoki ba mahaki man ki baat thoromda Pradhan Mantri na hai aikoina ithau ningthina pangthoke khalak matam aduda miyot minay su aikoidigi lamna chatkigani भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों ये काम हम सभी देशवासियों को आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता Pradhanmantri hai Ganatantra Divas Palan Thoram asi January kulhumdoi Netaji Subhash Chandra Bose ki kuman thoram degi horaga January kuntra Mahatma Gandhi kuman numir fabo chathagani Lebasigi Padma Award fanglaba miyoi singi matangda paladuna Pradhanmantri hai makoi gi manungda miyam ikhang khangna daba miyoi kaya su yauri makoi sing asi unsung hero sing haina mahakna singthaki Pradhanmantri na Padmasi Award fanglabi chahi humputere shurabi Manipur degi Laurambam Bino Devina chahi kaya chupna lamdam sigi liraba textile art pu ngak senduna thamlokpagi wafam su panki makoi gi maram da miyam na khangna naba honnabada amadi makoi degi tamzaba yaba kaya tamjanaba su Pradhanmantri na haiki Pradhanmantri na mahaki maming palakpada nungai ba fongdol odna Padmasri Award Laurambam Bino Devina hai ai iming Laurambam Bino kawi sinjamai matal tokong mai dai lai aina Hadal Padmasri Award fangbote ai yam nungai je amasung kamning bom su poi mangda fangboga chamana banina ai koi gi mamangai de chanaramba traditional culture dudaina Padmasri Award chu fangboni India government na masa khangdu de nai ngonda Padmasri pire ko che ai India government bu hanna thagatari traditional culture je ma gi gadora daga yokhana bahona jarakpani mayam bi mati na culture chu hinna bahona biba mating pambirakpa ai pamjai Manipur ki chahi kunmari dangai riba thongnokjam niranjoyna minute amada pusap chama supna mapalak tawkhibagi wafam su Pradhanmantri na mahaki man ki bata pankhi Sri Modi hai niranjogi wari tarabada miyamna physical fitness ki maru ebedu phaurakani Pradhanmantri na mahaki maming panbirakpada mahaki puning da phaurakpadu phongdok oduna niranjoyna hai I gaming Tanajam Rajing, Mamma Kaidini, Wagiming Tanajam Rajin, Magiming Tanajam, Pinusi Devi, Aina Hamba Anispa, Hum Suva, ATM when I get a most push of fingertip in 1 minute sida, 109 to Vasida, India give Prime Minister in the Mutina Kangi, the night by Preset of Visit, the documentic no I have a fawi, Matunga Su, Aina Sidegina, my partner Matang Matang, Tobangam Rapagi, and boys again.
ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯂꯦꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯒꯤꯅꯤꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯡꯂꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄꯦꯅꯥꯁ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯤꯖꯔꯚꯇ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ শ্ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯌꯦꯡꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯍꯤꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11ꯗ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯅꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ngasi अहमदाबाद की सबरमती टूरेल तोरबान साबा महात्मा गांधी की सक्तम अमसु संगागनी मणिपुर दसु तोंगा तोंगा मफम सिंह पालन थौरम असि पांगथोकनखी संसद की बजट मिफम हयेंगदगी हौरगनी मिफंगी मांगोइना आकाशवाणी की न्यूज सर्विसेज डिवीजन न इंग्राजी की थौरम इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट अमसुंग हिंदी के थौरम संसद के समक्ष मुद्दे की ngasi नुमिदांग संदोकनी इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट नुमिदांग पुंग मापन मखाइदगी पुंग 10 फाउबा एफएम रेनबो चैनल अमसुंग अटे फ्रीक्वेंसी सिंग द संदोकनी अदुगा संसद के समु मुद्दे न नुमिदांग पुंग मापन मखाइदगी 10 फाउबा एफएम गोल्ड चैनल अमदी अटे फ्रीक्वेंसी सिंग द छंदोकनी थौरम सिंग असिदा संसद सदस्य सिंग अमदी सखंगदबा जाति की ओइबा दल सिंग मकोक थोंबो लुचिंग सिंग सरुक यागनी संसद की बजट मिफम मांगोइना राज्य सभा की चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने हयेंग राष्ट्रपति दल पुमनमकी ओइबा मिफम अमा कौरी सभा की मिफम निथिना चथब यानाबा खनागदबा मिफम अदु वर्चुअल ओइना पांगथोकनी सरकार ने सुनुमित असिमक्तदा राष्ट्रपति दल पुमनमकी ओइबा मिफम अमा कौदुना सभा की मिफम निथिना चथब यानाबा मतंगदा खनागनी संसद की बजट मिफम हयेंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभा अनिमकी अपुनबा मिफमदा वा ngangbga लोइना हौदोकनी नुमित असिमक्तदा इकोनॉमिक सर्वे लिसिंग अनि कुनमाथोय कुनिथोय सु सभादा पुथोकनी इलेक्शन कमीशन फेब्रुआरी 10 की मार्च 3 फाउबा एग्जिट पोल पांगथोकपा अमदी फोंगबा थिंगले राज्य मंगा मणिपुर उत्तर प्रदेश पंजाब उत्तराखंड अमसुंग गोवा विधानसभा मिखलसिंग पांगथोकदरबा असि गेंगलगा अथिंगबा असि थमलकपनी कमीशन की हुकुम अमन हाई फेब्रुआरी 10 की अयुक पुंग 3 तगी मार्च 3 की नुमिदांग पुंग 3 मखाई फाउबदा प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा मखल अमतगी एग्जिट पोल चथबा नत्रगा फोंगबा यारोय हुकुम असि थुगाइबसिंग मथक्ता आइनगी ओइबा थपुक लखोकनी हाइना कमीशन हाइरी लोशिलकपता कोविड-19 दे ngaktonaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुतरुक लामना लेबा खुसा अमदी माइ मितरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थोंग सिंग असि ngakna चटपिनबा अमुक हने निसिंगजरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी मियो मिनोय हाइबसिना लेबा असिबु मरु फंगना मांगहली मसि थंगनाबा मिपुं खुदिमंगना ngasiगी मिरोलसिंग लोनना होनामिनगदबनी ngayaki mamangda akaswani ki thongda sandokiba mahaki man ki ba thorumda प्रधानमंत्री ना सिंगथान ngai oiba thabak tawba manipur macha anigi mingsu palakhi लेबासना जाति की मपा महात्मा गांधी लेखिदबगी 63 शुभ कुमन नुमित ngasi माके मफमद इकाई खुमदब उडली अमसुंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभा अनिमकी अपुम मिफमदा वा ngangbग लोइना संसद की बजट मिफम हयेंगदगी हौरगनी पाउलुजरी